دما خوش به بینرین هجا ایرو ششه چله 2022 جه روژان جه روژا پیشمیه بویا رو گشتن هری سرکه او هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانه امی هول بدن دناوا 20 دقیقه چین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جارکن دما خوش به بینرین هجا افسی روژن کازاخستان به یک کوتنی دشاوت بوهابونا نرخ سوتمنیه حکومت ولات جی نچاری استفای کر لیوی که جی بتیرا خواپیشاندیران نکر او هر روژا دچه روشا لولات هینا زیده آلوسترد به آواهین دولت تینه شوتاندن او آستا ایریشا پولیسان یال دیش خواپیشاندیران جی تونترد به هیزن اولکاریه لیوی که مکرحاتن که بدهان خواپیشاندیر حتی نها هاتنه کشتن لکازاخستان که روشا آورته هاتی راگاندن ایدی تانکین ارتشی لکولان ولات دیگرن. آواهین دشوتینن. عربین هاتن ورگراندن. و تانکن ارتش ین لناوا باجار. افسر روژن روشال کازاخستان بویرنگیه. بردف که پولیسن کازاخستان سالتانا آذربک گوت. هزین آلیگری تندیه دوه بشف هولدان با ویژن سر آواهین ریوبریه دپارتمانا پولیسان آباجار آلماتی هروها دپارتمان خوجهی ین جودا و قرقولین پولیسان. آذربک یه خوپیشاندیر وکه ایریشکار بنافکری دیار کر کو بدهان جوان هاتنه کشتن. تکلداری آگاهی درباره ناسنامه وان کسان درجی تا آگاهی نهاتن پاروکرن. هاتا راگهاندن کو لطاقه که آلماتی اپراسیونا پولیسان دوام دیگه. لگوری وزارتا کارن هندر آکازاک هری کم 8 جهازن اولکاری هاتنه کشتن و 317 جی بریندار بونه. لباجار آلماتی گلک آواهی هاتن شوتاندن. جباجار دنگی چکان جهات بیستن. لگوری داخویانی سروکاتیا کازاخستانه بریار هاتیا داین کجنونرین سردوزگریا کوماره وزارتا کارن نافخویی کمیته اولکاریانه توی و سازیندن این رایدار کمک لیکولینیا تایبت به آوا کرن. سدمین بویرین لوالیت قومین و همو برپرسیار بین دارزاندن. چالاکیین شرمزار کرنه ین لدجی زیده کرنا بوهای گازا پترول LPG دوی چله لباجار زانزونه دست بگر و پشتره لسرانسری دریا هزاری بلاوو. سروکومار قاسم جومر توکایف هرچخواست حکومتا سروک وزیر اسکر مامین جه ارک گرد و آلیکاروی آلیهان اسماعیلوف بدمکی ارکدار کربجی خو پیشاندان راناوستیان. لتواهی ولید خطن اینترنت و تلفونی هاتن برین. ده آستانه تویده جی روشا آورته هاتی رکاندن. بالهر لکازاخستان ایدی روش بن کنترل حکمت ولا درد که و سروکومار کازاخستانی توکویف بانگا آلیکاریه کر پشتی و هزین ریچخستنا پیمانا اولکاریا کلکتیفیا به پیشنگتیا روسیه در باسی کازاخستان بون کرگزانش گوت او جبو پشتوانی آمدنه. Гурбуна Алусия ли Казахстане бала валатин джиранжи кишан серхое. Я возглавляю штаб контртеррористический, статистику теракта.
لسر داخوازا سروکومار قاسم جمر توکایف جبو کنترول کرنا خواپیشاندان کو پشتی بلندبونا بوهای سوتمنی لکازاکستان دست بکربون هزه که آشتی یا به پیشنگی روسیه شاندن ولات. تیوی استفاکرنا حکومت اوداکتنا بوهای سوتمنی جی ریخستنا پیمان اولکاریا کلکتیف آب پیشنگی روسیه راستی برسوک ارینی هات. سروک وزیر ارمنستان نیکول پاشیان کو سروک دمکی CTS یه دو ایواری راگهاند کو وان پجراندی هزین آشتی بشینن کازاکستانی. ایرو روسیا به داخویانیه که راگهاند کو هزین آشتی دست به خباتی کرنه. حتی دیار کرن کو ارکا هز آشتی پارز و پاراستان ولات و بنسازیا لشکری به. دناف اندام CTS و در روسیا و هر وها کومارن سوویت بری ین کازاکستان، ارمنستان، کرگیزستان، تاجیکستان و بلاروسی هنه. جوالاتین آسیا ناوینجی پیمانین پشتوانیتین. وزارت کارین در و یا کرگیزستان لسر روشا لکازاکستانی داخویانیک دا. وزارت گوت کرگیزستان هر تم لکلکا برای کازاکستانیه. ام آمادن هر جوره پشگیری و آلیکاریه بکن. Good afternoon. Sorry for the false start on the 2-minute warning. بردف که وزارت در و یا امریکای نت پرایس گوت ام جهمو قازاقیان داخواست دکن که ریزیل سازین دستوری مافین مروان او آزادی چاپمنیه بگیرن. بردف که نتوین یک بوی استفان دوژریک دیار کر که جواکا ناو نتوی گشدان لولات آسیا ناوین به فکار دشوپینه و بانگل آلیان کر که بهشمند بن جتوندی دور بسکنن و دیالوگ تشویک بکن. یکیتی اروپایی جی بانگل کازاکستانی کر که ارکی ناو نتوی پیک بینه. یکیتیا اوروپا جبو پشتوانیا خویا به اوکراینای را دیار بکه برپرسی خواه شانس نوری کیوی نونری بلند یه تکلین در و او پاراستنی یکیتیا اوروپای بورل دما سردانا خود گوت حتی اوکراینا پاراستی نبه اوروپا نکاره پاراستی به جه آلمانیا او دولتین یکبون امریکای جه پیاما پشتوانیا به اوکراینای را هات داین آلیان گوت زیده کرنا جمارا لشکرین روسی لسنوری اوکراینا گفه اشکره یا لدشی اروپاییه. نونری بلند ایتیکلین در و پولیتیکاین اولکاری ین یکتی اروپای جوزف بورل و وزیر کارین در و ی اوکراینای دیمیترو کولبا سردان خطا تکیلی یا لباجار لوگانسک ی روشتات اوکراینایی کرن. پشتی سردان بورل و کولبا جوینه که چاپمنیه لدار خستن. This process has happened very quickly. جوزف بورل آنی زمان که او سردان فرسانده که جبو شاهدیا انجام شری 8 سالانن. بورل دیار کرد که یکتی اروپای شریک هری پی باور ای اوکراینایه و پشتی روسیا بریه نقانونی کرم کنترل کرد بهتری 17 میلیارد اورو آلیکاری آبوری جبو کیوی کرنه. بورل بالکشان سر وی که پیمان یکتی وان به اوکراینای را پیمان هری برفره. بورل اشارت به تفگر روسیا لسینور ولات کر او گوت ددمه که کند روسیا هیزه که زیده لحرم بجیه کریه. آرمان جامعه سرکل ور گیم کرنا آلوزیا هیه. هر وها کلا با بالکشان دل سر وی که یکتی اروپا و اوکراینا مل به مل همبر هلوستن ایریشکار این روسیا رادوستن او گوت ارکامه هفبش اوه کو بریا دانستاندنان آلوزیان کیم بکن و روسیای جه هلوستن وین توندرف دور بخن. جبر وی که امل سر پاکت که نویا جزاین لدیج روسیای دخبتن. Also through a strong stance and firm position. لواشنگتونیش روژوک سرکه روشا لسینور اوکراینا بو. وزیر کارین در و یا آلمانیای انالینا بربک لواشنگتونی به وزیر در و یا امریکای آنتونی بلینکن را هفدیدین پیکانی. ده داخویانی پشت هفدیدین ده هات دیار کرن که هر دو ولات لدیج روسیای ده انیه که هف پارتنه. بلینکن ده جوینا چاپمنیه ده گوت هم آلمانیا هم جی امریکا گریارین روسیای ین لدیج اوکراینای جبو آشتی و استقرار اروپای وک خطریه که لزگین دبینن. وزیر آلمانیای بربک شگوت مجاره کدن تقص کر کو کریار و چالاکین روسیای بوهای که زلال و اشکره هیه و جنوب بمپیکرنا سروریا اوکراینای جعالی روسیای و انجام گرام بخوره بینه. حکومت کل آلمانیا هات سرکار لگوری دما آنگلا مرکل دا آخافتن این خواهین لدیج روسیای ده زمانه که تونتر بکارتینه.
پشتی پیمانا اکوس لپاسیفیکی دور لچینی تیتن کرن ده دمکه کو چین ده وری لشکری و آبوری ده باندورا خواه زیده دیکه ژاپنیا او استرالیا جی پیمانا که لسر پاسیفیکی امضا کرن پیمانا کو جبو تنگافکرنا چینی لحرمی حاتی امضا کرن جه آلی توکیو او کامبری و وکه دیروکی حاتی پیناسه کرن هرچی قاسی پیمان به آرمانجا تفکاریا جه آرامیا هرمی را به آلیکار حاتی به بناف کرن او قالا چینی نه حاتی بکرن لی اف یک وکه گاوکه لدشی پکینیتی شروع کرن سرک وزیر استرالیا سکوت موریسون ده آخفتنا خویا پشتی مراسم امضا کرنه ده پیمان وکه دیروکی بناف کرد. موریسون دیار کرد که جاره یکمه دنابرا هر دولتان ده چارچوبه که زلال گشکرنا هفکاری و خبات هفپار ده خط تک هاته خیز کرن. هر دولتان ده همان دمیده اندامین کما فرمی کواد کوژ دولتین یک بین امریکا او هندستانی پیکتیم. آرمانجا سرکه یا کما کواد جه برفره کرنا هیزا حوال بندی لدیشی گفا مزنبونا چینی یا لدریا پاسیفیکیه. چین یا کو درباره پیمان ده داخوینک دایی کود پیوست پاسیفیک وکه اقیانوسه که آشتیه بمینه. هیشای ببرخستنه یا کو 15 ایلونی ناوبرا دولتین یک بین امریکا، استرالیا و بریتانیای ده پیمانا آکوسی هاتبو امضا کرن. به پیمانی ره و استرالیا ایدی به بخودی کشتین نوقیوان ی نوکلیری. جدسپیکا سالی و باراگین دولتین یک بین امریکا یین لعراق بونه آرمانجا ایریشان عراق راگهاند لبارگها این اسد آل انبار پشتی لعریشا به بالفرک بیمرووی حاتیه گرتن. شانه راگهاندنی یا اولکاریا عراقی بداخلونیه که راگهاند به ریا سیستما پاراستنا اسمانی ری نهات دایم بالفرین بیمروف آنناس نیزی بارگها این اسد آل پاریزگها انباری ببه. اف هولدانین ایریشه دمکی ده کو ده دروژین بوری ده به موشک و درونین به بمبارگیری ایریش بارگاه این اسد حاطبو کرن لی اف ایریش آلیه سیستم پاراستنی و حاطبون پوش کرن. بارگاه این اسد که ولی پاریزگاه انباریا لروش آوی عراقی ج بریانها هیزن امریکا تیده دمان. 19 کانون 2021 وزارت پاراستنی یا عراقی راگهاند هیزن هف پیمانی ده چارچوبیا و کشینا جخاکا عراقی ده کلو پلین خویین لبارگه رادستی ارتشا عراقی کریه. نها لیمن باشوری ولات ایدی بویه ناوندا شهر حریما سبوا یا دبن کنترل ارتشا یمنی ده بو آرمانجا هیزن حسیب ده ایریشا بموشکین بالستیک پیک هات ده 12 لشکرین یمنی هاتن کشتن. ارتشا یمنی جی راگهاند که وان دو حریمین دن جبن کنترل حوسیان درخستنه. شبوا کو خودی جهک استراتژیک و چافکانین پترولیه لباشوری یمنیه. لروجاوی شبوا البیادا و ابین لروجهلات حضرموت آخودی گرینگیه که آبوری و استراتژیکه جهد گرن. پارزگاه شبوا شحفده باجاران پیکتی کناوند وان عتقه. شبوا بروبران نزیکی 45,000 کیلومتر چارگوشه پارزگاه سیمین آهری مزن لولاته. شبوا کبویه شاهد شری لشکری و سیاسی ده حصار و حفظان جعالی ارتشا یمنی و ج کنترول حوسیان ها درخستن. نها جاره کدن لحرم شرگور بویه. لگوری نوچه ده چاپمنیا ترکی ده هاتیه وشاندن کمک فرماندارن ارتش ده دما کمبونا لمالک ده ایریش پیک هاتیه. ده ایریشا بموشکان پیک هاتی ده 12 کسان جیانا خوش دستان. ji fermandaran ti birîndar û mirî çê nebûne. Hetanha derbarê bûyerê de ji hikûmeta Yemenê û Hûsiyan ti daxuyanî nehatiye dayîn. Di daxuyaniya artêşa Yemenê ya li ser navçeya Nuqubê jî hat gotin. Piştî kontrolkirina herêma Nuqubê, hêzên wan herêma Asîlan û Beyhan jî xistine bin kontrolê. Li Yemenê ku ev demeke dirêce bi istiqrara siyasî lê serdest e,
di navbera Hûsiyan ku Îran piştgiriya wan dike û hêzên girêdayê hikûmetê de şer diqewime. Li gorî raporên neteweyên Yekbûyî, li welatê ku yek ji mezintirîn qeyranên mirovî û aboriyên cîhanê lê heyî, ji 30 milyonî pêwîstiya 24 milyonan bi alîkariya mirovî heye. Koreya Bakur ceribandina mûşeka xwe ya duh pêk anê pêştirast kir. Çapemeniya Pyongyangê ragihand ku çeka hatiye ceribandin mûşekekiya nû ya hipersonîke hate gotin mûşeke armanca xwe ya dûrê 700 kilometreyê bi serkeftî têk biriye. 김정은 동지께서 전원회의에 참석입니다. Rêveberiya Koreya Bakur duh bi ceribandina mûşeka xwe ya nû raya giştiya navneteweyî tirsandibû. Di nûçeya ku ji aliyê rojnameya Rodong Sinmun a dibin kontrola dewletê de hat weşandin de hat ragihandin ku mûşekekî nû ya hipersonîk a bi pêşengiya Akademiya Zanistên Parastinê ya neteweyî hatiye çêkirin, hatiye ceribandin. Di nûçeyê de hat destnîşankirin ku hedefa 700 kilometre dûrî hatiye danîn, bi awayekî serkeftî hatiye têkbirin. Hat destnîşankirin ku rêveberên Partiya Karker a desthilatdar û Akademiya Zanistên Parastinê yên neteweyî jî dema ceribandinê de amade bûn. Her wiha hat diyarkirin ku di şert û mercên zivistanê yên dijwar de teknolojiya sotemeniyê ya ku di füzeyê de tê bikaranîn bi serkeftî hat ceribandin. 중부 산악지대로 기동해서 800 km 개선의 표적 지역을 타격할 데 대한 임무를 받고 Li gorî nûçeya di Ajansa Nûçeyan a Navendiya Koreya Bakur da hatî weşandin jî û hatî gotin. Serkeftinên niqada mûşekên hipersonîk xwedî giringiyekî stratejîk û nûjenkirina hêzên çekdar ên dewletê bileztir dike. Di daxuyaniya ku duh ji aliyê sererkaniya giştiya Koreya Başûr de hat dayîn de hat ragihandin ku Koreya Bakur li gorî saeta herêmê derdora saet 8:10 ji peravên rojhilatê welat ber bi deryaya Japonyayê ve mûşekek nû avêtiye. 전원회의 사회를 위임했습니다. Ev mûşeka navborî li derya Japonya ketiye. Hikûmeta Japonya jî ev yek piştrast kiribû. Tê zanîn ku mûşekên hipersonîk bi qasî 5 caran ji leza deng 1235 kilometre lez zûtirin. Mûşekên hipersonîk ku ji hêla pergalên parastinê yên kevneşopî ve nemûmkûn e werin tespîtkirin, weke teknolojiya parastinê ya pêşerojê tê dîtin. Beriya salekê di rojeke mîna îro de li dewletên Yekbûyên Amerîka deqek reş li dîroka welat ket. Di êrişa alîgirên Donald Trump ya li ser avahiya Kongreyê de yek jê polîs 5 kes miribûn, bêtirî 700 kes jî hatibûn binçavkirin. Şeşê çile di dîroka siyaseta Amerîkayê de weke rojeke herî dirêj jî tê pênasekirin. Di heman demê de bûyerên ku rodane jî dijberiya navbera Kumarparêz û demokratan zêdetir kir. Hilbijartinên serokatiyê ku di sisiyê mijdara 2020 de li dewletên Yekbûyên Amerîkayê pêk hatin û di encamê de Joe Bidenê demokrat bi ser ket, wekî hilbijartinên salên dawîn yên herî binakok derbasî dîrokê bû. Serokê Amerîkayê û namzetê komariyê wê demê Donald Trump iddia kiribû ku di hilbijartinan de ne li rêtî pêk hatiye. Alîgirên Trump jî bi demê re dest bi parastina van iddiayan kirin. Bi rengmayîna nîqaşên li ser hilbijartina li Pennsylvania ku weke cihekî krîtîk dihat dîtin, ev nîqaş gurtir bûn. Tevî ku serkeftina Biden di heftê mijdarê de hat ragihandin jî Trump û ekîba wî li gelek eyaletan bi iddiaya ne li rêtî pêk hatiye ketin tevgerê. Ev roj di dîroka siyaseta Amerîka de weke roja herî dirêj tê şirûvekirin. Dema ku şeşê çile li avahiya Kongresê encamên hilbijartinê dihatin nirxandin de, gotinên Trump yên cudakar bû sedema bi hezaran alîgirên wî berê xwe bidin avahiyê. Di nava kesên li ber Kongreyê kom bûn de komên nijadperestên tund jî hebûn.
ترامپê digot ew ê encamê nepejirîne dibû sedema hêrsa alîgirên wî ya li dijî demokratan zêdetir bibe. Bi de hezaran kesên ku di mîtînga Trump de amade bûn dest bê meşa ber bi Kongreyê vekirin. Di dawiya axaftina Trump de li Kongreyê alozî dest pê kir. Komek bi şikandina barîkatan hewilda bikevin nava Kongreyê. Polîsan koma yekem paş vexistin û hêz xwestin. Di xwepêşandanên ku li ber Kongreyê pêk hatin de yek jê polîs bi giştî 5 kesan jiyana xwe ji destan. Trump bi taybetî ji hêla demokratan ve weke berpirsê êrişa Kongreya Dîrokî ya li welat tê dîtin. Torên medya civakî, Twitter, Facebook û Instagram hesabên Trump cemidandin. Trump wekî yekemîn serokê dewletên Yekbûyiyên Amerîkayê ye ku di dîroka welat de du caran derbarê wî de pêvajoya ji erk girtinê pêk hatiye. Buroya Lêpirsîna Federal FBI lêpirsîna xwe ya derbarê bûyerê de didomîne. Heta niha 700 kes hatine bin çavkirin. Di vî warî de tê gotin rêveberiya Biden tevî salek di ser êrişa avahiya Kongreyê re derbas bû jî ti gaveke ber bi çav nehatiye avêtin. Belên çelmên cihanê li vir bi dawê dibin heta sebabên di nava xêr û xweşiyê de her şad û baxtewar bin.